Eny ary mbola faly miarahaba antika agnaby longo iaby ato amin'ny tambazotra sosialy ato moa ny tenako somaro izay mbola tsy vahiny amintika zany araky le video efa nalefako tato amin'ny Facebook igny. Mbo tsy mitsahatsy raha magnantso antika agnaby zany amin'ny ty raha soa ho avy eto amin'ny Madagasikara eto zay. Satria iankina ty ho avy antika moa raha io naho tsy maintsy miantsoantso raho antika agny longo iaby maneragny Madagasikara. Tsy agnavahagny foko moa raha io fa rehefa malagasy de samy tompo io fanjakam-pisorona io. Azaty mahatonga ahy zao zany tsy kivy magnantso antika agnaby longo rehetra anerana ny Madagasikara mba ho resy lahatra amin'ny ty fanjakam-pisorona zay ahorigny eto Madagasikara toy. Raha soa io ry longo, raha soa, hahasoa antikagny, hahasoa ty anantikagny, hahasoa ty taranantikagny, hahasoa ty nosy tika toy, hahasoa ty ho avy antikagny, hahasoa ty fagnahy antikagny, hahasoa antikagny io fanjakam-pisorona zay hoenty marika tatandraza io. Hajoro eto amintikagny eto Madagasikara io, raha hamelomagna antika io, ho avy antika. Ka zay ty mahatonga ahy zao magnantso antika agnaby. Raha tsy niforoporognany, raha tsy natao hoe namboaboarigny, fa raha efa voasoratra agnaty baiboly ao. Efa agnaty baiboly ao raha volaigny amareo io, fa tsy raha namboaboarigny, raha niforoporognany na hevitsy namboaboarigny mariky tatandraza, na politiky, na kolikoly. Tsisy idira ty politiky, tsisy idira ty kolikoly, fa raha efa voasoratra agnaty ty baiboly ao io fanjakam-pisorona io. Ary zay mahatonga anay zao magnentagna antika agnaby, tsy zahay nividiam-bola, na izahay mila vane, na izahay mila tsiriry, mahatonga zahay zao magnantso antika isanandro tsy tampaka agnaty ty tambazotra sosialy ty ato. Fa fahita ay raha io fa raha soa hahatsara antikagny, indrindra fa itika tanora zany, hahasoa antika tanora io, tika tanora tsy managna asa io, tika mijaly asa io, tika tanora na de managna diplôma milanja gony mitarano gony aroy io, mitary poso, manao gardien, iregny ho afaka amire aby tika rehefa mijoro ty fanjakam-pisorona ho ty marika tatandraza toy. Tsy maintsy ijoro eto io fa agnentagna antikagny eo mba hahazo plasy alohaloha, hahazo seza mba tsy hanegniny. Hanegniny ianao, hanegniny rehe, fa raha io tsy maintsy ijoro eto io, agnentagna antika longo iaby, andao tika hiraisaigny atikagny, hanambatra ty herintikagny, hanambatra ty angovo tikagny, hanohagny i marika tatandraza, hanohagny marika tatandraza atikagny amy ty fanjakam-pisorona toy mba hijoro eto amy ty nosy tika ty eto Madagasikara. Magnantso antikagny longo iaby ke mba ho resy lahatra amy ty fanjakam-pisorona toy. Zay ty hafatsy moa de magnentagna anao koa mba hagnaraky ty andiny faharoy magnaraky satria zahay toa tsy kivy zahay magnantso antika agnaby mba ho resy lahatra amy ty fanjakan'Andriagnahary, fanjakan'i Jesosy zay hoenty marika tatandraza io. Misaotra tompoko.